Pemirsa nyangre panen raya miwah pengrauh bulan Ramadan, pengarga beras ring pasar Badung stabil, kauningin nenten wenten penincapan, rare sering pabuat pokok sekadi pada swenten penedunan, tur kesuna miwah bawang kauningin nincap nanging nenten dahat ageng. Setelah saking tim liputan Bali TV, pengarga beras ring pasar Badung kauningin kantun deg-deg. Sili tunggil pedagang beras Ibu Wartini Mausang, harga beras putri 16 tali rupiah a kilo, selantur nyane beras C4 14 tali rupiah a kilo, raris harga minyak kita plekutus tali rupiah a liter, minyak Sanko petang dase tali rupiah a liter, sah minyak bimoli 3 likur tali rupiah a liter. Selantur nyane kadek pedagang beras Mausang, harga beras putri sejati selai kilogram kaadol 300 telung benang tali rupiah. Beras putri sejati 5 kilogram, pitung dasa kutus tali rupiah, raris beras ratu selai kilogram 300 telung benang tali rupiah, mewah beras ratu 5 kilogram, pitung dasa kutus tali rupiah. Asapunika talar ring kuentenan pedagang kebutuhan pokok Surya Mausang, pengarga pedas sia dasa tali rupiah a kilo, risampun wenten penedunan pedas ageng 6,5 kantos 6 tali rupiah a kilo, kesuna nincap saking 3 kutus tali, dados 4 tali rupiah a kilo, tur bawang nincap dados sasur tali rupiah a kilo. Saking samian pabuat pokok inucap, selami bulan Ramadan stok ring pasar Badung kauningin kantun aman. Saputra Bali TV.